Susulong ng Senator Bam Aquino ing panukalang bawasan ing 12% value-added tax o VAT. Bang aso panlaren talapagobra at middle class sa apektado king balaw sa pamagtas ning presyo ning panyaluan. Lalam ning Senate Bill number 2047 target ibaba ing VAT king 10%. Bang direktibang apababa ing presyo ning manimunang panyaluan, produkto at serbisyo kabilang na ing petrolyo. Kapag nasana niting amienda niya ing National Internal Revenue Code, bang makapamye tambing nga financial relief kareng milyon-milyong Pilipino. Yung transport sector, yun ho yung talagang natatamaan. The second are agricultural workers, farmers and fishermen. Kasi alam natin, kung kulang yung tulong sa kanila, either bababa yung production and nakakabahala. DSWD has talked about topping up current programs. I guess 4Ps po yung pinag-uusapan natin dyan, no? Meron pa po bang ibang sektor na binibigyan ng special focus in this next few weeks or next few months? Wala na. Yung fourth, of course, is yung napakalawak na middle class, no? Kung aabot nga to ng isa pang taon, 6 months to 1 year pa ito, anong tulong ang pwede nating ibigay sa mga kababayan natin apart from the specific sectors? Agpangking senador, magsilbing economic lifeline ing panukala, lakwas na libutan ning mitatas ag global oil prices sa sangkaning tensyon king Middle East. Agpang kaya, kabilang king kaapektado ing transport sector, rengortilano, manasan, ating mas malawak ka middle class, aala ka nung ustong targeted government support. This crisis is affecting so many of our countrymen. We also need something sweeping. Kasi ito pong kumikita ng 15,200 pesos, sabihin mo ng hanggang 50,000 o ano ba si middle income, hanggang 63,000, wala naman pong programa talaga para sa kanila. Yusek Sulit, wala naman programa para dyan, di ba? This encompasses near poor to your lower middle income, to your maybe part of the middle income. Sila rin po talagang nangangailangan rin ng tulong. Now, Dinikdik ning senador na andyang pang rin pamilyang ating aduang minimum wage earners magkasakit pa muring makasabi king gagasusan. Kapamilatan ning VAT reduction, asahang apasik na nga ning spending power dareng consumers at mika ripple effect king ekonomiya. Iba't ka ring mas murang pamasahi hangga king grocery at kuryente. Dagdag na pa, makasawpya naman iti king panyulong ning local businesses at proteksyon king obra kumpara king pansamantalang subsidy programs. Makanyan man, dinikdik ng Aquino na kailangan siguraduhan ng masalese tax collection at pamangamit pondo bang miapektuhan ng fiscal stability ng bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.